Asteburu honetan, Aisialdi Pilulek Gorlizko Artxelu plazan bi azoka desberdinetako produktuak erosteko aukera eskaini dute. Alde batetik, Artisautza azokan, liburuak, eskuz egindako lepokoak, eraztunak, belarritakoak, eskumuturrekoak, arropak edota zurezko objektuak ikusi ahal izan dira. Bestetik, lehen sektoreko azokan, euskal pastelak, mermeladak, gaztak, arrautzak edo baratzeko produktu ugari ikusi ahal izan dira. Este fin de semana, las Aisialdi Pilulak de Gorliz han ofrecido la oportunidad de comprar productos en dos ferias distintas en Artxelu Plaza. Por un lado, en la Feria de Artesanía se han podido ver collares, anillos, pendientes, pulseras, prendas de ropa e incluso objetos de madera hechos a mano. Y por otro lado, en la Feria del Sector Primario, pasteles vascos, mermeladas, quesos, huevos o una gran variedad de productos de huerta.